phakathi siphoida phethe sengaphakathi inside nonke niyazi mase ngiqhamukile base kuqhamuka mina kuphakamile ngathi kujabula umama kujabula ubaba kujabula umntwana ekhaya yes noma nazi-ke namhlanje phela sendaweni yazo njani station 4 phakathi inside siyabangena-ke lapha ne-station 4 and senda futhi asibalandeli wo like phela aqala ividiyo before ngibalanda silayikeni kanti angizwani mina ngelike sihambeni sibalandeli Yabalanda. Eyo YouTube sengibuyile ngisakhona niyaza ngiyindawo bafethu bukani yabona manje ngiphathela ubhodi uqoke kahle muhle uwelele ngiyakutshela awumona uyavuka lapho ke buka-ke bafethu sengimbuze igama zakhuluma nami kancane sabona bhodi njani ngiyaphela bhodi ucela ukwazi igama igama lami nguThemba bafethu uzile ubhuti uThemba bafethu ngithola khona la eStation 4 nje bashithi sisakhona lana around asakayo indawo bafethu nangikumbuza ebhuti sicela ukubuza ukuthi ekhaya kunomuntu engifisa ukuthi afane nawe aqoke kahle njengawe sahloniphe njengawe into ongayisho mhlambe kuyena sele into engingayisho ukuthi mfethu themba uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu ayikho into ezoyenza ngaphethe ngaphandle kaNkulunkulu ayikho into ezoyenza themba uNkulunkulu nawe uzofika lana uzoqoka kahle njenganaye bafethu hayi siba kakhulu nje bhuti Themba siyabonga YouTube ngisakhona ngakayindawo ngisaphakathi inside njengoba kade ngisho ngisase-station 4 ngiyangibona muthi okay ngiphathela ubhuti sabona bhuti njani ngiyaphila ngicela ukwazi igama uMerto hayi bafethu ngizile ubhuti uMerto usekhona phakathi inside nayo phakathi lapha endaweni yethu ke bukani ngizombuza iquestion niyazi indaba ihamba kanjani so bhuti ngicela ukubuza la ukuthi ungathini kumuntu mhlambe kuyimanje ubhekene nesimo esinzima ekhaya ukuthi mhlambe umndeni wakhe emhlukumeza and then umndeni umhlukumeza abazali umama nobaba sebashona and then usale nefamily enye ama-relatives ayamhlukumeza kusaphile kahle usefuna ukuyibulala like akahlale ekholweni athandaze athembe uNkulunkulu uzophumelela abantu okay akahlale ekholweni athandaza nansi indaba kuba nenkinga ukuthi mhlambe ama-relatives lawa awavumi ukuthi aphuma esontweni othandaza yena ukholele ekuthini uma ngifuna ukuthandaza kumele ngiye esontweni but kunzima because ama-relatives awumvumeli wenze lokho makasabe ekhaya loyo muntu akusiyo ikhaya lakhe abazali bashona the person must focus on their life and move forward ngiyabonga hayi sibonga kakhulu ngizile-ke bafethu kuthiwa-ke kuthini kuyeza ukuthi kube easy sishintshe indawo noma mfethu ngayo lapho komasashalo ekazi koma-home indawo ey'kanjena bafethu nizomthola lapha phakathi Ekuse bafethu this your boy Tavuchas bafethu ngitholakele eStation 4 bafethu abone eStation 4 bafethu asiphethe ama motivate amaningi bafethu siphethe abomama ukuthi abomama basezindlini la siphethe umama wethu bafethu ku church language ngiyazi abangifile church language bafethu dumela myona ekayina raphila kuputhi siberikiwela tswedi mara isizulu kusizama kaneka zama kaZulu hayi bafethu ngizobuyela kulimi lami bafethu ngiyazi ngihlezi ngitshecha sawubona sister right ngiyaphila kunjani sister mama kufuna bangakuthola kuphi banganthola kuphi YouTube ko Instagram ko Twitter ko fela ka WhatsApp WhatsApp okay bakawubitsa ka mama bakawuthola ka mama ko Instagram TikTok YouTube WhatsApp Pipi ka www.what.no.za ka email yaka okay bafethu njengoba besenzwile utholakala ku YouTube TikTok Dineo Facebook okay okay Dineo njengoba kulomhlaba esiphila kuwo newama 2000 kunabantwana abahlukumeza abazali nabantwana abahlukumezwa abazali wena ungathanda ukuthini kubo la kuba motivate ungathanda ukuthini kubo babantwana bahlukumeza abazali or bahlukumeza abazali like it's not good ukuhlukumeza umzali wakho because uzomnida one day so wena uhlukumeza umzali or umzali akuhlukumeza for what why aziletha emhlabeni yazi ukuthi akuthandi yabo so this is not good not then sibe like sibe bantu sisifane sithandane like this yabo bafethu njengoba nizwile bafethu mehlonipha abazali bafethu elihlukumeza abazali abazali babasiphuthando bafethu sisinewo ngikubuza futhi ngoba kunabantwana abazibulalayo yabona aba-committed suicide bona ungathanda ukuthini futhi ukubona computer sometimes abazali nabo sometimes like they don't want to hear our side or maybe if umuntu on depression bona bafuna ukuthi nasilalele bona bona bafuna ukuthi nasilalele bona so it's because of depression umuntu uthola ukuthi hayazi ukuthi ayenzeni ngempilo yakho bona ungathi akunomuntu amthandayo that's why aqedela ukuthi asibulale yabo
hayi bafethu bazali ngoba nizwile bafethu nani babukile lapha emakhaya usisi ngathi ngakhala bafethu But say no to depression because it's like siyathela siyouth siyathela sham. But abazali they don't want to listen our side. Bafuna ukuthi nasilalele bona. Abayazi ukuthi what we going through is a lot. It's not like if umntwana akina lidi digelo right kineli. If kinoko soba nabanyaka rena le bona because barizela. Bafethu nizwile abazali nani bantwana basemakhaya siyasimamela abazali nani bazacela simamele masikhuluma ngoba sometimes sikhuluma inhliziyo ebuhlungu bese siyabheka uzotshwala uyakuphi kuphi khona lesilalele because we have our own right. And of the day uzothola ukuthi maybe ngilalela ngisavuka because of wena ufuna ukulalela mina ufuna mina ngilalela wena. No, we don't work like that. hayi bazali ngoba senizwile bazali ayidli ishele bazali kanti silalele nathi nilalela bazali Good. Siyabonga siyabonga usale kahle Sisingenze watching yami. siyabonga YouTube ngisakhona ngakayindawo ngisaphakathi inside njengoba kade ngisho ngisase-extension 4 ngiyangibona muthi okay ngiphathele ubhuti sabona ubhuti njani shosho bhuti njani ngiyaphila ngicela ukwazi igama umerto hayi bafetezile ubhuti umerto usekhona phakathi inside nayo phakathi lapha endaweni yethu ke bukani ngizombuza iquestion niyazi indaba ihamba kanjani so bhuti ngicela ukubuza la ukuthi ungathini kumuntu mhlambe kuyimanje ubhekene nesimo esinzima ekhaya ukuthi mhlambe umndeni wakhe emhlukumeza and then umndeni umhlukumeza abazali umama nobaba sebashona and then usale nefamily enye ama-relatives ayamhlukumeza kusaphile kahle usefuna ukuyibulala like akahlala ekholweni athandaze athembe uNkulunkulu uzophumelela abantu okay akahlala ekholweni athandaza nansi indaba kuba nenkinga ukuthi mhlambe ama-relatives lawa awavumi ukuthi aphuma esontweni othandaza yena ukholelwa ekutheni uma ngifuna ukuthandaza kumele ngiye esontweni but kunzima because ama-relatives awamvumeli wenze lokho makasabe ekhaya loyo muntu akusikhaya lakhe abazali bashona the person must focus on their life and move forward ngiyabonga hayi sibonga kakhulu ngizileke bafethu kuthiwa-ke kuthini ukuthi kube easy sishintshe indawo noma mfethu ungaka lapho kuma-social workers kuma-home indawo ekanjena bafethu nizomthola lapha phakathi inside umuntu bafethu ozokusiza lapha phambili so danke wasiva What's up, YouTube? It's a boy that phethe sengaphakathi inside the station 4 niyazi maqhamuka mina kujabula umama kujabula ubaba kujabula ugogo kujabula abasane nje yasendlini yajabula kuphakama igama ngiyanibona bafethu so namhlanje ngiphathele ubhuti lana ubhuti uzokhuluma nani kancane niyazi maqhamuka mina ngithi kuhloma le yakho question emnandi esikumotivateela usuku lakho solalela-ke sawubona bhuti Sawubona njani futhi? hayi ngiyaphila ngicela ukwazi igama bhuti Hayi kamuprice. yenzile bafethu ubhuti wethu uphakathi bafethu ukhona namhlanje niyambona umile lapha phambi kwenu bafethu usezokhuluma nani-ke bhuti angicela ukuthi lana udlulisele umbiko omncane kubhuti mhlawumbe naye ukuthi uyafisa ukuthi abe naso isithunzi mhlawumbe uyahlukumezeka yabo abantu basendaweni la ehlala khona abamthathe serious so ufisa ukuthi naye ahlonipheke endaweni so into ongamtshelani ukuthi yini leyo bhuti Ukuthi yena ne abe nguye yena. Angalahleke nasithembe abe nguye. Awuzobona yonke into izomsebenzela. Ngikonzela bafethu ukuthi uwe nje ungasabi sithembe nje mawuzithembe ukuthi akuzokusebenzela nizwele bafethu ubhuti mhlawumbe mawuthi sifuna ukumthola ko TikTok ko Facebook into ekanje mhlawumbe somthola kukhona somfollower Ko TikTok imo uprice akushintshanga bachibe ko Facebook uprice siyabonga. Ngiyabonga. Ngicela ukubuza papa bafethu ukuthi mhlawumbe udume ngani uyajive mhlawumbe uyacula into ekanje Mina ngitume ngofaka ama-child yokushaya ipending ngokushayela ama-piece job nyana khona. bafethu wozani ku-station 4 nangumuntu enishayela into zenu nifakela amathanda yonke into ningasabi bafethu uma kuthi ngifuna ku-Facebook uyamthola yonke into bafethu ningasabi athi niyambona umile lapha phambi kwenu ushaya ngomoya ophansi ukrend uzokhuluma nani uthi bafethu fikani-ke nina tabeleni nje ukuthi fikani nimlande anisebenzele futhi akabizi bafethu uchip kamnani nabona uma nifikile nikhuluma naye kahle uzoyibamba into yenu anilungisele bafethu so bhuti sicela ukuthi sinikeze inamba ukuthi mhlawumbe nifuna ukuthi akuqashe ngakuthola kuyona inamba yakho Okay 078 229 2544. ngizwile bafethu inamba thathani leyo namba isave manje njengoba usabuka ividiyo phume uyiseva leyo namba ngoba nyazi uzomdinga kusasa bese yafika lapho ezokulungiselela nje just ukuthi yazi ukuthi asikakawula ngithi yes child stealing and pending konke bafethu kukhona lapho phakathi just yazini ukuthi asikakaphumi asikakawuli sasonke peace guys Hey guys, udaphethu sakhona-ke nangumuntu etogcina ubhuti asibalalisayo ethi bye yini guys ake bukani manje ngithethe ubhotela naye uzokhuluma athi niyazi ngiyafika ngithi question ngithole i-answer then we go niyazi man okay bhuti ngicela ukwazi igama uthi ubani
igama lami ngaphelele uthiyambona. Ya mina bemuntu aphethe mfethu ya siphethe ubhuti aphelele bafethu ubhuti aphelele ya uzosinikeza nje imotivation emnandi kanjani. Okay bhuti sicela ukubuza la iquestion nje easy kamnandi kanjani buka ke lana okay kufuna ukuthi ukwazi wena ungathini kumuntu ohlele ekhaya ohlukumezekayo ongakwazi ukuphila kahle ngenxa ukuthi ahlukumezeke ekhaya ugcina bebeyikoleni abayafail into kanje ungathi nje kulo muntu lokho. Umuntu engayisho ukuthi melanga ngibheke umuntu izinto ezenzakalayo akhuleke nje yena abe nethemba. If she or he abe positive angabi negative thoughts or something else yabo, but ukuthi nje nawe ukwazi ukuthi uphume kuleso space esifana kanjalo akumelanga ucabange izinto eziningi moment yabo. So kuyafuneka ukuthi futhi uziphathe kahle. Yeah, yinto nje engazisho. Bafethu nemzulu ubhuti aphelele ukhulume kakhulu kumele ngabe nema-understand ukuthi uthini because le nto bafethu isitela kakhulu lalela ukuthi uthini ubhuti aphelele then ngiyathemba kuleso simo leso sodlula. So ubhuti aphelele mhlawumbe masimfuna ko-TikTok ko-Facebook singamthola kanjani? You can find me ku-TikTok ngegama elithi Facebook, yeah, it's the same thing. Just putting the same image to my camp. Bafethu nizwile-ke follow one bafethu follow one yazi ukuthi uma umfollow mhlawumbe khona okumnandi ozokuthola la niyabona mhlawumbe nizojabula kanje futhi ngicela ukubuza nje question ukuthi yini mhlawumbe into oyenza la kudume ngani kanje. Njengami mina ngeke ngikushayashaye. Abantu abaningi bangazi njengomuntu ukuthi like ngithanda abanye abantu. Ngeke ngifike ngikuhlumeze ngifike ngikhuluma nabo njengoba nje sikhulumile sikhuluma nje ngizwa nomuntu ukuthi manje let's say around the corner ngizwa nozibane yabo. Yeah, just love all the people, always put a smile on my face. Nizile bafethu sihlale esimalile ubhutozana nanizoba umngani wakhe nihlangane nibe baningi yabona futhi kumnandi because uthi vele ayithawuna ndaba nabangani baba ngababaningi. Awuzani bafethu uzanzoba abangani bakhe nimfollow ku-TikTok la. Don't take any advantage of that. Yeah. Awufika nika bafethu nizoba abangani bakhe nijabuleni nibe mnandi nonke nangithola mose sihlale esimalile vele ngeke nimtholela nomuntu. So just bafethu bengishilo ukuthi asiyabonga uyasivalela ubhuti aphelele nje sazi ukuthi nje sithi bye bye bakwethu sobe. Hey yo guys, it's your boy the Petty ngisakhona ngisaphakathi inside. Angaka indawo ngiyahamba bafethu akubathi izibuhlungu azipheli bafethu namhlanje sayivala ishow yethu lethu kuvalelisa kancane futhi sizosibona ngekusasa bakwethu ya sathi ukuthi extension 4 bafethu ngibonisa ngiphathela uthini ngiphathela uThemba ngiphathela uAP sabahlanganisa abakhuluma nani nayizwe indaba bakwethu so bengayisho ukuthi nje bafethu hayi ngathi thini ngasala nokuthiwa sisale nenjabulo bafethu uyahamba bathi sayivala indaba papa sambeni siva